Kanyang laki din! Okay, nyati mo ko lang pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, pagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam. Ay, di mo magkatawaan yung motor ko, paray. Ayan ti motor mo. Ada, aja balay may paray. Apa nga di mo usarangay? Madingar nga gandar, paray. Kaanong lagi natang dati ngay? Second hand mo ngamin, paray. Nagano ti perdi na. Mga nakangaminan iti barbaro mo ta pare. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina, paray. Dito iti busina na. Sa gidam labasit. Okay ka. Di mo italtal mo unay. Netan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang, paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Sino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pay amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpiksa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na talagamot apuro na lalastog dagiti agmut-motor dito lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang road mare, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man bit dito'y kusina. Joy! Apay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ni tatang? Ibagam man kan kuha na nga isardeng na apaandaran day ta motor. Tanay, maringkura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, adamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma, ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manoble di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kay? Jak nga ron makapangan. Saan ka nga gungit, tanay? Agpugso na tayo, na pwede tangiwat mo. No, kasta nga gungit ka. Nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hoy! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni parik ari din day ta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may, bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayo nga orayan ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na. Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang ka no ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yung ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsakdo. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo o second hand ti tartari maanam. Agmalmalam ka mananditan. Naperdi nga raw, iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsakdo? Saan pa'y anapakandagi ti tarakan ababoy? Umanungig da. Inakto pa ka nay.
Adakat tinapanunot ko, anasaya at solusyon day ta problema lakay. Ha? Solusyon ko na, bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang, tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay no ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon. Agkaramayat, nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka. Oh, adoy, ipakitak ti aramidon ta. Kastoy niyo. Nay. Pay sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko, bakit? Tap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Ida pa man na ito lighter mo. Sumgad na ito yung motor ko. Ida pa mo kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagan. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong baray. Ay, sus, madi ano po oran na? Ay, kagarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin ti sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay, kinudungdungom day dyan motor ak orekas jay asikan han. Ay, asikasum data. Kanayon na kami na maperde paray. Tasikan han kit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Tamang ano sinjan na nga agpaiso paray. Ha! Anya ti aramidam lakay. Adaya ti ipaparamid mo kanyak. Kunak, mapan kagumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutam. Pampanunutin. Awamay. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wine, natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ingka gumatangan iti asin. Wine, o sarek man na itang motor ka. Wan, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan na ha. Ay, pare! Apay! Ay, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo tiyandar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta tibusina na. Mapigsa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tinay paray. Ay, One more time man tibusina na pare. One more time. Nay. nay, madya talaga paray. Ay, sus managbabayin sa akin tibusina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Kasanuwa kitan nga makaaway. Sapay or-orayin ni bakit kung tiginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Iduron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y magngarod. Nagnakala ko man. Aguray ka ba kahit? Ta istorya at tinapasamak. Denggan. O anya, istorya kabayatan nga glot-loto ah. Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang hindi nakagatang ako ni Tiasain. Idi agawid akaon. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manahin dita yawawat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbina kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Angam saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanam aya, tainal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ah. Di ka lang makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw. Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Dong ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan. Saan ka mat nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakay.
Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ka. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolina. Ay, na yun. Ure 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Uy! Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, Mare. Kano isulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat nauray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maadaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot itumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaan ti papapanan na. Ay kat si putam amare. Amangan matno dumagdagas nila kay mo di ta biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, Mare. Siyak mare. Pampanunutak nga ilako dita junk shop day ta motor nila kay ko. Puunay kamatan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo mo. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ibagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor, ijay sentro. Ay naanak ko talaga kasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Wananang, nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Wananang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta hulhulugan a motor na ar-aramaton nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Ipawasin ko ti motor ko. So, adinak ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Apay manan. Anya dayta? Dayta nga. Dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badong. Ka-style na mo ta. Kano na bayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badong. Nag-chicks ka niya. Hindi na kwilyon kasla kayat nak mga adanugan ay. Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitla ang ti masaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito ima. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y lang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong nakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no jay babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabbaga kan, gaputapud no? Itak agulbod ka pa'y? Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayong pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diyan singsingem iti motor ni tatang. Agur-ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Sana siya. Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Pero si kamot yung ululog. Tsak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-ura diag singsingem ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da dyan motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Aping isubling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arodan taggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid kakiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor? Apay nga magmagnakamatin baray. Awan motor ko, tayo sublin di bakit? Ura di motor ko baray. Imperkilam ni bakit ka? Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta baray. Apay akastoy dag ito'y misis ta baray. Awan konsensya na. Ugaraw da. Awan asida kadata ko namgi diya baray. Mga pasagay. Dungdung wag niya motor ko.
Uray mo yung motor ko, paray. Uray no sikanan lang. Love ko na niya, paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay, wala, paray. Ay. Mapana magtrabaho, paray. Sige, agsinatang ron dito yan. Katuwa na, paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, tawa mo motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Jane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Lakay! Lakay! Hmm, Bantayan man day ta impritok abangos di talamisaan. Ang mga nukalungan dya pusa. Wen, agluto ka lang, tamangan tayon. Saan pa'y alagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ti makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay! Lakay! Dyan ang daka na pusa! Iguygoyod ng tipos ti prito abangos! Magluko na po sa, ayun lang tayo walis. Ay na, darasam ana eh, itarayin ng tibangos! Awang mo pang basibas kon, nangi kabila maya. Ay, awanan Nakatarayin dya pusa! Intarayin ng dya ipos tibangos! Akin pusa ay aday, Kawan ba pusa dito balay? Pusa dagiti karuba Ay, no! Ay, di na ko silapan Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam dya bangos! Angam sa bali mat aramidam! Ay, tumanix kamot dita! Basol ko manayin. Kat, asino nga ro, takim basol! Di pusa nga kakalong Oh, saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaan jay ipos. Ngam gapo ta binaybay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaan. Ay, marurudak iti day dya pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay, abay, anda ay nga umalati kit amuda nga kakalong. Kat, apay nga ro day tawalis nga igam mo. Ay, inak ko mabirukan day ta pusa. Wano tuntunak ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunong pa lang, kat di ta nga ro dakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No, apay adigulangan ti sidaag. Madam, Oh, apay. adain sang pod ni Mau-Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan man ang nagkalung Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito eh. Malas da, intaray ni Mau-Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan ang masapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawan da ka, nagiti aglabas. Nagsiksik ay tinay ta akawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmatan. Makita ka la pusa, masibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ti agik exercise. 1, Ay, di ka ro ba minsan mo dito abalo? 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapol mo? Nakita na ko. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, Dibora. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, Dibora. Adda H.E.J.U. na. Ay, kasta gaya. Ibalikas mo, Deborah. Debora. Kasday. Ala, umunog ka. Tao may kagkape. Ay, ada birbiro ka kit apusa.
Malao mo nagkakit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang dyan na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pensyon nila kay ko. Isuday ta di po sa birbiro ka. Agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso anak kaigam kay ti walis. Ano kinalong na magtasidaan niya bangos? So kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day tapusa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samat abasibasan day tapusa. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik si ti aking kukwa. O sige, mabit lang nga rida. Itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pay. Mabit lang tayo timplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Nagistorya kami ka na. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agur-ora iji balay? Kat, nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na ni. Nay, inan anong ngay? Binasibas ko Oh, kasla saan mo't anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro nagsublipay dito balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabuteng na ko. Ay, isukat ajak kayat kagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpada tabakit. Jak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mo't no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam, Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong pare. kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mo. Ma'am, awan mo't ni mau kat nerabiin. Ay napan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanin umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namit binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na day takinasiksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaeng ama panagkalong ni Mau-Mau. Saan mun abiruken? De, rabiin. Ang makitetext ka pailaang. Asino ay ti kachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kachat ko. Kitakman? Maturog ka kunak na Di mo kaya't nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro day takachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ija kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, inkakitaan. Ay, way, inakitaan. Ay, kunak man no binasibas mo day ja pusa. Nablunsapay ti pinang basibas ko. Hanggang na, nakaungar man ay. Ala, inkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ana ay parabaw ija lamisaan. Sa pailitsun siya dayjay. Ay, sus. Sus. Kinalungnan dyan si daan. Partakam inkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sa'yo. Kinalong na di si Dan Malitsyon. Sapay na gadaw. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Anda dito'y aya di pusang ngagkakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ha?
daw matgaya man. Ay, nay, ayan nga nilakay ko. Awan ba't dito'y abay ko? Nasa pangataan nagrein. Ison sa di aglut-luto, ijay kusina. Nakman kitaan. Nay, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, first time asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam idirabi eh. Ni, medyo silid ta. Sa dino kumapay mo ti sa bali pagturuga man. Kaslaawan ka may. Kanya laki din. Taga-inop ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan idirabi eh. Kinalong nga ron ti pusa da bangir. Kunak man no idibimbangon ka kat binasibas mo day dya apusa. Sinurot ko pa ijerwar Kan, nasurutam. Saan nga ron? Inaksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, kanya ko may bagamay. Ay kat ikulong da adya pusa da. Taperhuisya mo't ipapaay na. Sakto latan ti mapan. Sige ang awan mo't ti mapaspasamak. No si ka ti mapan makisarita. Agsubli mo't latta nga agkalong day dya apusa. Ay, isong nga ron mapanak to manan makisarita. Siyak ti makaam mo dito, problema. Sige. Lut-lut-wak asidaan ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka Ay. nga. Siyak ti makaam mo. Saan mo nga itulbak day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwarmanan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanan ka arubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Daytoy jay tulbak ti gate. Ken daytoy ti aglatlati atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pay laang, madam. Kayat ko pa'y ti agbuya iti TV. Inding ka ni jay silad mo, agdengag kalangan iti radyo. Saan ayan, asum kay ti drama? Ha, un madam, agdengeg aklaangan iti radyo. Tapno saan ang makalong da ito yung karni ti baka anaba ti asidaan. Ikabil ko lang dito yung ref. Siyak ti makaam mo, no adan to manan di pusa nga kalong. Ay, awan mo't ti mararamid mo. Ag subli-subli mo't lata jay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko lang da ito nabati asidaan. Ipapudot lang iton bigat. Umuna ako na maturog. Sige. Ang saan ka nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo itilawag day ta cellphone mo. Iti pan naturog ko. wen, di ako nag-text. Nakaturog ni bakit? Mayat ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalong di pusa si daan. Tanakarep. Anya day dyan nga uni? Saan mo't anatin nag-akaldero? Kaslan na lukatan ari daw. Awan nila kay ko, dito abay ko. Inakman kita ni dyan kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tirimwar? Diyan nga tapusa? Kita nga man. Nilakay ko ba? Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapadyama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag.
may kaagkalong. Isadya kon inlak day taridang. Ala, unag ko. Ada ka din dito yung pusa yaw. Awan ditoy. Ngam syakyada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo ah. Meow. Meow. Eh, apa mo yung damit ang t-shirt ko? Sa dino ti mapalanta. Good. Iday na panantamot na ang idirabi ang kun idi namin sa narabi. Nini. Anya day jay a klase ti miyaw. Tapos na makaungungay. Ay. Matigay. Ano tan? Si kagayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Ay, anay ko naman ay luston. Ay, ilawid mo day ta asawam. Ang adito'y balay ko ti pagapaan nyo. Anay, iba tambay takwil yun na anay ta t-shirt ko tani mapisang. Ay, naglawa lang karutan. Si kamot gayam tagkakalong bang apasibasan! Ginargari na karon ni Dibura. Kad, nagpagargari ka mat! Day jay pusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ipakibiyanga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagat, Ay, ha? nini. Aging kakadit aglawag, asir mo na nak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan aba katawan? Ah, May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. nagtao tayo asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Ay na, nagmayatan dito nang ipanam kanyak a restaurant. Social kan bongga. Espesyal ka ngamin para kanya. Nagmayat ti sumurot-surot kan kanog biyahe ka. Ay, makapasyara. Ang sana ka na yun ah. Tama nga no maamuan ni bakit ko. Ay, pati maraming na kanya. Silo sayan, bakit mo? Wadagi pulong. Kung makakita ka datang. Ay, wingayam. Kaya't ko asubuan na. Tasubuan ka mo. Ay, baka panibyos. Ang mga noda makakita ka datang. Delikado. Daytoy laeng, coins tinapasadam. Coins nga mate. Adamot papel na. May sa abainte. Jida duma coins. Sagpipiso pay. Ay, matumal nga rin ti biyahe. Apay anatumal, kat panagi-eskwelan. Umanay mga igatang itibagas daytan. May sa kilo lang abagas ti magatang daytoy. Anyang iti sidaan. Ay, Jack Mangan, napsugak. Ha? Imbagkan ka tanang restaurant ka manan. Da kami ngay kadagiti anak mo atalo. Ha? Nga agur-uray iti isang put mo akwarta nga igatang mi iti kanon mi. Sursurwan nyo ati agtipid. Imbagpaykan ka pare. Tada oras mo amang washing iti ipaspasadam a jeep. Kababayin mo ano, Jack Wasingan, maray. Mga opisina, kin estudyante dagiti pasaheros ko. Ay, nilakay ko. Nagsadot amang washing iti jeep na. Nakataptapok. Saan sapay anak karing, maray? Saan pa'y nga rod? Imbes ko maamariing amasapa, akaskan ka. Tawasingan na jay jeep. Mayat nga mintag pasada masapa, maray. Tado ti pasaheros. Adumot gayam, ngam nagbasit ti yentrega na napasadaan na. Ne, apay nga kit no kadag biyahe, kit mapuno mo ti jeep may. Amang ano da kayo lang, pare. Amin kami, maray. Makitkitak tupay, kit mapuno akanayon di jeep na. Apay nga ta ako na anatumal ka no ti biyahe ita. Nagmayat ti biyahe, maray. Tado ti pasaheros. Ay, addan sa kalukwan nga aramidan day alalaki Ay, kasapulan nan samot ti konduktor. Saan nakasapulan ti konduktor, maray?
Nung napayag ka na driver, kabisado maamin na rin. Sika ti driver, sika pa yun ti konduktor. Mangalala ka lang iti konduktor. Kupitan na kanto pa ilang may. Kan iso pa susilduam. Sa bagay matkit di Ibagam ka ni kumpare, agalibtak nga agbiyahe. Ay no, nagadaw ti pasahero si Tamaray. Dahil ang ti maitadyo abalon ko ang mapanag-eskwela? Dua asa nga pulo? Bingay-bingayan nyo jay adda akwarta. Tani, talo kayong agis eskwela. Pamasahik laang daytoy. Ayan na nga iti pagmeriendak. Iso nga rod nga imbagakken ka ang mga laka iti pandesal. Ta iso pa lang ti merienda numabisin ka. Pandesal? Manungal daw ang nakadulin dayta pandesal. Nakatangtangkanan. Inutan tayo akan kanen numabisin tayo. Nala, ingkakit din ag eskwela. Tani, maladaw kan. Anyamot ta. Ay, aglugan ka ngamin iti jeep ni tatang mo. Tapno makatipid ka, kat adda pag merienda. Papanakagpasadan ba kay? Ingkan, itay kumapay anyat orasan. Makabanog ti agpasada. Apay nga hindi kumparem alando. Mariing iti masapa. Tapno wasingan na jeep na. Masapa mutlata ang mapanagpasada. Hindi nakman ay kumpara kang kwan. Taapay asaan, kat agpada kayong mata driver. Ado ka no gayam mo ti mapasadaan ita. Ado kanya na Uray si kakano. Kanayon kano ang mapon no jay jeep mo. Oh, patsyag. Among mo di kumpare ko. Nalay nga garamid iti sao. Ay, ingkakit di agpasada. Kat namnamaak adakkel tutiyin trigam anapasadaam ita. Na, una yun. Ay, awanan ti balunan dagiti ubing. Kan awan mo ti bagas. Kayat mo nga rod nga agbisin kami. Love, at dakan. Itay ka pa nga ur-uran. Abay nga rin na. Kut mamimis ka gaya. Kin kayat ko ti sumurot ken ka nga agpasada. Ano na makakita ka data. Awan, di ka madanagan. Mapantanto man ang agday kijay nangina a restaurant. Ano, nagsiksi ka ita. Mini skirt lang, daytoy lang. Nakapipintas ka. Ala, intang ruda nagpasada. Unay mo dahito ajipay. Tadi to ipay mo tingkat kalsada na perde. Kapilitan ng orayek ti pa lumabas. Taparag. Ta iso ti paglugana ka mapan gumatang iti piyesa na. Ay, anta lumabas. Para! Para! Ay, pare. Nanano ka jeep mo? Ay, adda perde na paray. Makilugan naman. Aging gaya ilay ta gumatang iti piyesa na. Ano? Okay kaglugan ng pare. Ay na, imbag tanda ka paray. Punasaklaan day talingat mo di tamuging ha. Hindi, ipatpat lang ito nakalugan ti kumpare. Maan-ano ko may makita na. Agbirok mat-aki tinus na. Paray, isardag mo ni tayo gay. Paray, para! Para! Amo dito ang driver. Anda kami chicks na nakatukaw. Hindi na magmagag, iko ko kita sa heroes. Paray, paikibaw! Isa ka! Para ka nung hangin. Kastaya. Ay. Nagagayon yung pagkatangit ni piyesa, paray. Ay, Labulas ako. Ay, sus. Ala, bumabakan pare. Anya manan daytoy asidaan. Daytoy pinagtakak akamatis nga adda bugong na pagisawsawan iti ugot ti kamote. Amok ananang, ang apay akastamanan ti si datayo. Ay katawan mat ni tatang yo. Oh, anyat orasan? Agpaspasada pa ilaang siguro Agpaspasada ngam sumipngeten. Ngam numangted iti napasadaan na barbaryalaeng. Ni, apay asak ti pangibagaan nyo iti kasta. Ni tatang Ne, adasing mangpat a jeep.
Jeep ni Uncle Tinong dayjay. Madlaw ko ti ungor ti jeep ni Tatang. Anya ti ungor ti jeep ni tatang mo ay. Kaslagsa sa igdag abakan. Pare, si kamot gayam ta simmangpet, kunak no nila kay ko. Tinarimaan ko ti jeep ko, maray. Kasi mardang kiti na tinga ti kalsada. Aya, Isu asana ka nakapasada iti nagmalang. Himbag pa ni kumpare tanapon-pon no jeep na nagsubli-sublay. Isu sigurado nga do tinapasadaan na dayay, maray. Agsida kayo matitilitso na. ay, barbarayan to man ang tiyawat na kanyak. Maray. Adda ibagaking ka. Di mo ibagbaga asyak tinang ibaga. Ne, anya day ta pare. Adda nakita nga ubeng. Kinsiksi a babae katugaw na jeep na. Anya? Sige, ituloy mo pare. Ay na, punpunasan na pa ay tilingad na, maray. Anya? Isumot lagayam abarya-barya lang tiyaw awat na kanyak. Maray di mo ibagbaga. Ngayon bagaking ka. Wen pare, gas-gastusan na lakit di jay sexy a babae nga imbagam. Abay, nakapanimig ka dito lamisaan ba? Aday ta tinapasada. Coins manan? Di mo tagibas si tendagite ko yung ado dayta. Ura ikilom. Rabi ikan anagawid. Coins laang tinapasadaam? Nakapoy ti pasada. Anya nakapoy? Kat napumpuno ka no jay jeep mo ang nagsubli-subli. Nagkuna, langsok ti agibagbagay iti dayta. Ni kumparim atinong. At dapay kano katugaw mo as sexy a babae iti sango amang pumpunas iti lingot mo, ha? Anay, di mo lapigong sa tilapayag ko, anay ko. Isugayam ti pangigas-gastusam iti napasadam, ha? Anay, may sina tilapayag ko, anay ko. Nagrigat lang arunan ti panagbiag tayo, ngam agbabay ka pa lang. Bilangak na gito'y coins nga inted mo. Bilangin sakit tilapayag ko, anay. Masapat ta amapan agpasada inton bigatuan? Anya masapa? Masapata! Nanggag mo dyan bagak, ha? Kaya't naasawan, duwata nga agpasada. Sumurot ka? Masapata kunak lang arudan. Di ka di makauawat. Hey, kumaray. Apa nga ita si kamot ti mangwaswasing na ita jeep ni paray. Wan pare, takadua man nga agpasada. Dua kayong agpasada, maray. Wan pare, iso ti driver, syakmat ti kondukot na. Anya? Kundukaw? Wan pare. Sa balin sama dita konduktor, dita kondukot, maray. Ay, sabali talaga, pare. Mala, ituloy mo awasingan dita jeep ni paray, maray. Itan sa laang mo ita mawasingan dita jeep. Si Mangpet kamat gaya mon, my darling. Ada ni misis ko dita jeep ko. Iso da dyan nakatugaw iya sangwanan. Apaya si Muro. Dua kami kanong agpasadan. Isunti kong doktor ko. Mapunasan na nga taday talingot mo. Sana. Iso ti agsingir iti pasahi dag iti pasahiros. Lakay! Umay ka na! Inakon. Ay, abandan kon. Ay sus, kabutang nan samot ni bakit na. Paandara mo aday ta jeep mo. Anya nga iti aramidam. Sumurot ka talaga? Itayak pa na agurura iti pasaheros ditoy. Damagan pa laang. Oh, aglugan kayo na. Ijay eskwilaan, ijay palengke, ijay simbaan. Umay kayon. Ay, sige, umay kayon. First trip da itoy. Naglaingan nga gayab ti pasahiros ti kong doktor ka. Sige, agpadandan kayo Tapno adda pagtugawan, dagiti daduma. Awan, umanay. 30 amin ti agtugaw dito aje.
kung bakit. Ito tapay nga bibiyahe. Isa nga gasot, dua gasot, lima gasot. Anya di ko na? Ito lingat ko na. Punasan mo na. Agtudtudan. Ito mo bilbilang iti kwarta teraramidan. Ay kat po na sa mutan Di nakman ipadpada ijay chicks mo magtugtugaw lang dito abay mo para punas itilingat mo. Ada ang parpara nga estudyante. Ni, adu da mo gayam. Sardingam ida na. Sige, sarda nga. Ang lalaki din eh. Ay na. Nabatad, alitsyonan ti si daan tayo inton madamdama. Lakay! Wow! Lechon! For the first time! Oh, kita man lakay. Naragsak to'y anak mo ang makaraman itilitson. Ala, ago makaamangan anak ko. Naibos ka din, jay ugot iti kamote jay likod ti balay nanang? Nasayaat mat na naibusan. Apay, kasano ang nagbalin alitsyon ti sidaan tayo ita nanang? Kit, kundukot ni nanang mo ah. Nagbalin kan akong doktor ni tatang? Kundukot. Sana kung doktor. Imbulsak amin ang napasanaan na anak ko. Ada pa imbulsan ni tatang mo. Ang dinukot ko amin. Diyala ang panggasolina na timbati. Ay, naglaing nga agdokot ni nanang ah. Kundukot gayam. Uray siyak tulat ng tima pa nagpasada ng bigat. Nagkunakan ka. Awan aramidok dito balay. Iso asumurutak. Kasapulam ti kundukot. Tapno saan mo agastusan iti sabalitin na pasadaam. Anya agastusan na iti sabali nanang? Di mo patpat yan ni nanang mo, nalaing akong dukot. Ay, anya lakit din nila kay ko ababairo aya. Kasapulam ti kundukot. Iso nga umayak manen. Masapat ang agpasada inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagsweldo akong Gigi bakay. Ay, I love you, Dan Lakay. Aw, adto iti sweldo bakay. Ala maun. Ay na, agyaman na, Dan Lakay. Adaman in kwartata. Wen bakit. Igatang mo iti masapsapol ta diti balay. Anya ti kayat mo agatangag, Lakay. Si kalatan ti makaamaw GJ bakay. GJ bakay. Apay akid-akidayan na umatun, Lakay. Nakadigos kan? Bakit? Itay-pay, Ay na, umay ka nga ro din bakit? Ay, di nakiguyod, Dan. Anya kalakit din, Pasigmot aping ganti ginatgatang mau Jijay anak ka. Nanang, nangina dagiti a klase ti pinggan. Imported. Unangom nagadun ti pinggan nyaw anak ka. Pang-display ang dagita a pinggan, nanang. Anya, i-display laang dagita apinggan. Nanang, koleksyon ko dagita a pinggan. Nagpipintas, saan ka day? Nagpipintas nagpaisaw. Ngam napintas mo ti presyo na. Agasam nga iday taginatang mo. Nagadaw. Anya lakit din ni nanang. Anya kumano nagado? Koleksyon ko nga ron dagita. Saan yung latan nga ikaskaso? Imatang ka kadi itinaima sa sidaan ka, GJ bakay? Ha? Ako nagkurang di swildom, Lakay. Anya nagkurang, kat nagadujintad ko nga sweldo. Inggatang ko ngamin iti nagado a pinggan. Anya? Gimatang ka iti pinggan? Ngam saan ka gimatang iti kanentang? Di ka din agong ungot, Lakay. Umay ka man kiti. Ha? Inagkanak, JJ? Di kan agong utwan. Taagasak ti pungtot mo. Babaan, iti agat ko. Bagay, nagsweldo wag manay.
I love you, Dan Lakay. Aw, adto, GJ. Awat maun ti sweldo. Napudot pa'y dayta. Ay na, talaga napudot pa iti sweldom Kad-adaw iti bangko. Wen, baka. Igatang mo dayta iti masapsapol ta diti balay. Anya ti kahit mo agatangak, Lakay. Ay, makaamu kan, GJ. Si kang ti budget officer diti balay kang. Sige, Dan Lakay. Siya nga rin di makaam mo. Gatangak ti kayat ko. DJ, umayak man. Ha? Apay anak lahat kayo, tatang. Anya dagito nakakartaon? Agdoduma a klase ti kasirula Anya? Pangaramatam ka dagito yung kasirula? I-display Una yun, Gigi, anak ka. Nagadong tinaka-display dito yung balayaw. Di ka lang maumumang gagatang ka dagito. Anya lakit din ni tatang. Diyo ka din dilawan ti makit-kita yo. Koleksyon ko dagitoy a kasirula, tatang. Dahil talatan, ti pangip-ipanam iti kwartayo nga agasawa. Anyat gagarayo aya dito'y balay. Dumawat ako may ti sibuyas yaw, tanaibos ti sibuyas iti balay. Awan sibuyas mi, tatang. Tsak pa'y nakagatang. Anya, nakagatang ka iti nagduduma kaldiraw. Di ka nakagatang iti sibuyas. Anya lakit din ni tatang. Di kay ka din agungat. Awan sibuyas mi nga ron. Ingkayla dumawatan ka dagiti kaaruba. Siguradaw anay mas isidain tayo itang GJ. Kompleto ka jentad ko asweldok ka. Pasensya kan, Dan Lakay. Naibusan di kwarta nga inted mo kanya. Anya? Idila ang malamkalman nga inyawat ko kan katisweldok. Ita, naibusan. Nangipanam ngay. Inggatang ko amin iti kasirula. Anya? Gimatang ka iti kasirula? Kat adamat kasirula ta? Koleksyon ko dagi a kasirula, Lakay. Kaya't mo asawan? Awan ginatang mo asidaan ta? Awan. Anya? Kasano nga rodan nga, hindi ka nanta, Jijay. Ala, di kan agong ungot, Lakay. Agkan ka man. Inagkanak iti bibig bagay. Di kan agong ungot, Wan. Agasa kunti sakit tinakam mo kanya. Oo, Wan. Agasa. Babaan iti agag. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayaw, Gigi. Apay ka di, Babet. Umayak aglako, Gigi. Anyat lakom aya. Ati makaagas akape. Anya? Makaagas a kape kunam. Wen, Gigi. Miracle day to a klase ti kape. Anya nga iti maagasan na dayta a kape. Ado a klase a sakit ti maagasan na. Kas kuma iti sakit ti puso, rayuma, rurusukan, high blood, diabetes, kandad tumapay. Agraman sakit ti naka maagasan na. Anya? Nabilag gayam dayta a kape. Wen, Gigi. Saan lang ang makaagas dayto a kape? Adapay raman na apagpasalagisag. Anya pagpasalagisag? Pagpatib ka iti tultulang. Anya? Iso agumatang kan iti may sa abaks. Nalakalaeng. Manungay ti may sa box. 3,500. Ay nagninamot ten, Babet. Awan kwarta kakastay ta. Ay na, mabalin mo met nga utangan ti daduma. Basta agpauna ka. Mangi-advance ka. Kat, manungay ti ipaunak. Mano ti kwartam aya dita? 1,900 laeng. Mabalinan. Bayadam ton di daduma no addan kwartam. Iso nga ala umunday to'y akape. Ay, apay na ito ang kape at tinimplam, GJ. Pangpasaranta ka no dayta, Lakay. Anya pagpasaranta bagay. Ngala. Igopom kit din, Lakay. Makapasaya at daytaken ka. Ay! Anya klase ti kape day tao eh. Sabali ti raman na. Umalsam. Herbal nga ro dayta a kape. Agasan na tinagado sa cake. Ibusum amin dayta Lakay. Tapno saan amasayang ti pinanggatang ko.
Awan mo't nagbaliwan tirik nak DJ. Sa anak mo't asim maranta, bakit? Masapul siguro nga ado ti inumom akape, tapno sumaranta ka Kano pang pasaranta ka no day jay akape? Sagmamano aya day di akapay. 3,500 nga rod. Anya? Naiturid mo ti gimatang iti nagngina akapay, DJ? Saan abali ta makaagas mo day jay akape? Amnya laki din ni bakay. Kumkumporme ti katgatangan na. Nagngina mo't day di akapay. Anya dagita lakom atong. Badbadaw, GJ. Ada badbado ti ubeng, ada mat badbado ti nataangan. Branded mat dagita abadbado. Wan, GJ. Sikanhan lang dagita badbado. Ngam nagpipintas da pay. Ipaukay-ukay mo nga rod dagitoy atong. Wan, GJ. Mangkita ka ni ti kayat mo. Wan man atong. Nagado ti pagpilyan. Mangkita akman nga rod, bareng ada makurso na daa. Mangantaan bakay. Mabisina ka naggapo iti trabaho. Ay, lakay, awan pa'y nalutok amakan. Ha? Kapay ngay. Inggatang ko ngamin iti badbado ti kwartata. Anya? Inggatag mo iti badbado ti kwartata? Imbis nga inggatag mo kumay ti kanenta? Sana bali at branded na tagiti ginatang ko. Anya? Oo, kitaam kitaam da iti supot O, adtoy nakasupot damin aday ta. Aha! Nagdakila supaw. Nagadunday ti abang-badaw. Kitaam ngamin alakay. Bado tati ginatang ko. Nagadulang nga roden ti badbadaw bakay. Gimatang ka pa lang. Di ka din agong ungat lakay. Bado mat dagita. Iswasan sayang. Pagan anok ngay dagita. Jak mo't makan. Di ka din agong ungat ko nakmat. Badong agpaisaw ngam saan tamat amakan dagita. Anya laki din ti kastoy abiyag aya. Agkan ka man langan. Inagkanak jijay bakay. Wan, lakay. Agkan ka tapno mapunas ti pungtot mo. Anyangay dagita lakong, babet. Pagapros iti sakit abagbagi, Gigi. Makaagas day ta pagapros? Wen, ado ti maagasan na. Isapsap pumlaeng iti nasakit apasit ti bagim. Agimbag ka adagosan. Talaga? Kat, manungay ti maysa. 2,500. Nalakadaytan. 2,800 original price na. Aya, Nasikat ti gumatang, uray 2,500 latan, taam-am mo kamot. Kun nabayadam mo itong balance mo kanya. nan, gumatangak man iti maysa ti isapsapok kanila kay ko. Wen, Gigi, sigurado ang magustuhan ni Danday to'y apagsapsapo. Anya ti inaramid dito ni Babay, DJ. May naglako iti pagsapsapo, nanang. Anya ngay dayta? Maagasan na dagiti ado asaksakit. Anya? Nanang, maagasan na kano pa iti sakit a kanser. Ay, anya lakit din, Gigi. Day tala aggat-gatang iti kumkumpormaiter aramidam. Saan mo't adakas ti aramidak Masahapol mi ti pagapros. Manungay ti presyo day jay asap-sapaw. 2,500 nga rod, nanang. O, kitaan nyo, dahito man Ha! Day ti agbalaur iti 2,500 apagsap-sapaw. Wan, nanang. Nagbasay. Kasla balay laeng ti gurabis ti kadakkel na. Saan abalin at makaagas mat? Aha! Anya ngay dahito asida ang jijay. Sarasya dumot akaring. Wan, lakay. Tinapatag akat ada pang malumanta. Ay, nagluto ka kumamot iti ikan bakay. Adamat kwartangit itad ko ka. Gimatangak ngamin iti pagsapsapo, lakay. Anya? Pagsapsapaw ti ginatang mau? Makanta nga rod dahi ta pagsapsapaw. Saan abali at makaagas mat? Manumanin ayatin ang gastos mau, GJ bakay. 2,500. Discounted day jayon. Anya? 2,500? Nagnginamot tinday ta pagsapsapaw?
Makaagas nga ro, di so aginatang ko. Di ka din agong ungat makaagas mo, day aginatang ko. Kay, kasano nga ro din tinaima sa sidahan ta, bakay. Day taman sarsyado akaring. Si daon mo day ta. Ano sa mo na, tinapatag, ada pagsapsaputa. Nay apong, sa bali man ng tilakong ita. Wen Gigi, lucky charm mat itatilako. Anya? Lucky charm dagita atong? Pagpaswerte? Wen, iso agumatang kan. Nan, manungay day ti pusa nga agpaypayapay. Dayta dakal, 5,800 dayta. Dayta mat basbasit, 4,800. Ay. Nagninamuton. Sa nabalya nang ina, tasumbrak mati swerte iti pagtangan nyo. Talaga? Wen Gigi, itaam lang dayta lang nga ti pusa nga agpaypayapay. Ay ayaban na ti swerte. Oh, dito yung ngay mo't kwentas. Dayta kwintas, makaipaay iti natibkar a relasyon ti agasawa. Manumot ngay dito yung atong. Oray, 3,100 latan para ken ka. 3,300 kuma, nga mamamu ka mat. Ah, sige. Gatangok. Agraman day tabasit apusa nga agpaypayapay. Ha? Puros mo't anak kamatisan ti sidahan ta, Jijay. Wan lakay. Isuti adda. Apay nga, Jijay. Di ka matan gumatgatang itinaima sa sidahan ta. Agkagapsuta ko niyang trabaho. Gimata nga ngamin iti pagpaswerte. Dagito man kita oh. Aha, kaya't mo ang sawain? Awan manan tinabate ti sweldaw. Inggatang mo amin kadagita? Saan abali at amangtad mat iti swerte dagitoy. Dahiti po sang agpaypayapay. Agay ayam iti swerte daytoy. Dahiti mat kwintas. Pangpatibker iti relasyon ti agasawa. Makan ti masapol ka. Makan. Diyak kasapulan dagita. Naumagaw. Ha? Ay, di ka nga rod agungot Ay talaga naumagaw. Isubli ka langan katananang kantatang mo. Ay, di ka din agong ungat. Agkan ka manin ang... Tinakagan. Di nakagam, Jijay. Masapol ko ti makam. Tanay, mabisina ka. Awan pa'y gunggunagbat niyag trabaho. Lakay. Alam mo, tamamin tagita ginatang mo, Jijay. Importante ti makam. Saan kat atagita bambanat? Sina talaga. Ay, pinanawan na kun ni Dan. Tatang. Basol mo mo lang. Makagatang ka kadagiti ang kakangina abambanag ang di ka makagatang iti kananyaw. Leksyon kan kadayta anak ka. Saan na dakes agumatang ka kadagiti pambanag ang ipang pangrunam ti kananyaw. Wan tatang. Nakaamiris ako na. Jakon ululitan dayta. Kasuruto ni Dani di pagtrabahuan na. Ibagam kan kwa nang agbalbaliw kan anak ka. Wan tatang. Inagkasarita ni Dan nga asawa. Parang ang suplibay kanyan. Hala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Impalsay bayan! Dito'y drama tayo, ang lalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.